Мавзунабону салом алейкум. Салом хурдестам. Мо аллакай 1 дақиқа дорем ва 30 сония вақт аллакай гузашт. мо далшидга рафта наметонем агар даим бесем маблағи шартномаи ҳамаша нахоне дохили контактоя. Ман надонистам ки дига ваки тамос гирам барои ки шумо ҳама чия медонед. Вай хел чизам дошта соло. Агар намедонед аз ком. Саволо камтар мушкилтар буданд, не? алло ошно телефон ҳозир ман глаза мекушам телефонро ки барои шумо мушкили пеш наорад. маромад хуб рафтем бахтовар якум савол Дилшод Назаров кай дар куҷо ва гурзро бо партофтани чанд метр сазовори медали тиллои бозиҳои олимпии тобистонаи соли 2016 гардид? бисёр саволи осон. Ҷамиля Назарова яке аз кормандони мо ки қаблан дар Радиои Садо буданд, он кас ҷияни Дилшод Назаров ҳастанд. Ҷамиля Назарова бар бо урфи англиси қариб 100 бисёранд, бале бисёранд. қариб 100 азиз аст. телефона мегунаст вақте ки ман аз телефони қабли контакторо дар ин телефон фиристодам ман мегунашт. Ҷамила Ҷамиля, бале. Ман метавонам нависам. амхед намебуре бо урфи англиси. Бале, бале. Ҷамиля, бале. Назарова якум дуюм хуб метавонед занг занед. Як бор мезанед. дилхоша Бале. аз якум аз дуюм 60 секунд вақт дорем ака умедворам аз ҳамон вақт оғоз мешавад ки телефона мебардад. Савол чӣ гуна буд? гурзро бо гирифт партофтани чанд метр сазони тили бозиҳои олимпии тобистонаи соли 2016 гардид. Муштаридам. Бибар коммуникаш тамос мегирем. Хуб. лекин фақат як рақамаш дар ман аст. Як бор дигар тамос мегирем. ягон вариант дига ҳаст мавзуна чорива метра монда дар кор яъне агар нопурра бошад намешавад медонӣ 10 секунд шояд ки ҷавоб гардонад барои ин ки он касам дар бозиҳои олимпӣ иштирок карда буданд барои онҳо бояд ки осонтар бошад ҷавоб гуфтан. мавзуна чорива агар ҳозир дар телефони ман вале ҳаст. алло мавзунабону салом алейкум. Ва алейкум каҷон. ман Фаридун шинохтед? Хайруллозода Радиои Садо. мавзунабону мо ҳозир дар як барнома ҳастем ва ман надонистам ки байд ки тамос гирем фақат ба шумо. Дилшод Назаров кай дар куҷо ва гурзро бо партофтани чанд метр сазовори медали тиллои бозиҳои олимпии тобистонаи соли 2016 гардид? бале оли шумо дар бале оли шумо дар мо аллакай 1 дақиқа дорем ва 30 сония вақт аллакай гузашт. хуб кай дар куҷо ва гурзро бо партофтани чанд метр? тамом хурдестам. Ман якумин боре ки ман дар бисёр мусобиқа дар чемпионати осиё ман мегӯям дорад ё якум. Не, гурзро дар бозии олимпӣ чанд метр партофт? Дар бозиҳои олимпии баландтарин кӯрҳои буд версикунам 76 чанд бошад хатлона бикунам барои ки ҳозир сига баъзия ҷаласа буромадам кадишнам кор накардеса одамон маълум нашава ки ман дар бораи Дилшод Назарови иттилоот надорам
اگر اجازه باشد زمین تمام از داخل میخورم من شما بشود تشکر زیاد موضوع نبونو هزار سپاس خوب من تلفن شما میگیرم بله اپای موضوع جواب داد که 76 متر بله بگین خطا است خطا است همون جمیله زنگ بیا زد جمیله با جمیله تماس میگیرم یک اگر ایشم نداند وقت کای در کجا و گرز رو چند متر پرداخت 50 سکند 50 ثانیه دیگر اول بگیم 50 ثانیه وقت داریم که 100 ثانیه Джамиля, у меня 50 секунд времени, я участвую в квесте. В общем, Дильшод Назаров, Кайдар Аркуджов, Агурзро, Партофтани Чан Метр, Сазор, медали Тилой, Бозио, Олимпиад, Обисоне, Соль 2016 Гарди. Ну, в Рио-де-Жанейро, насколько я помню. Я не знаю, насколько метров 78,2, что ли. Точно не знаю. И... Блин, что там еще, какой вопрос был? Где, вот, когда и сколько метров? Когда? Это был 4 года назад, 2016? Да. 2016, по-моему. Да, и метр? Да, а метр вот не знаю, либо 72,8, либо 74,8, что-то такое, короче, точно не знаю, не помню. Огромное спасибо. У него еще номера машины у него под этот метр. Намедон, я не помню. Спасибо, Джам. Огромное спасибо. ما جوابی جمیله را قبول میکنیم از اون برای اون که ما دلش دیگر رفتن نمیتونیم اگر زمین بستیم جوش معلوم و سالش معلوم متر فقط متر پرابلم نه گفت 74, 78? 78 78 گفت یا 72 هست یا که 78 دو بله الو آشنا مبلغ شرطنامه نه خرید دین میشه اوکی مبلغ شرطنامه سالانه اختصاص حقوق شناسی در دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 2020 2021 چند سومانی است؟ Так. Бабария میدونم؟ نه میدونید احسانی خوشبخت نه احسانی خوشبخت کی؟ نماینده بله کتب وزارت معارف و علم شاید که داند یا کی؟ با کی؟ بیغز یا احسان مبلغ شرطنامه سالانه اختصاص حقوق شناسی در دانشگاه ملی تاجیکستان پادکست کلام در دانشگاه ملی ای همه اختصاصی که پولش زیاد است شرطنامه‌اش همین است حقوق شناسی است از همه زیاد و با 5000 10000 بود نمیشد که با کی میتونم تماس گرفتم گایی نرگس میدونم نه او همش نخونه داخل کنتاکت من دیدستم پروسه ما کی میده تلفن شما بله دیزاینر راوف چی راوف دیزاینر کیست نه دیزاینر راوف کی بود دیزاینر راوف دیسپچر روشنا نه اون کس تلفنشون بفرمایید خاموش است از دوره دانشجویی است کی جواب افتاد بختیار شد جواب کرد بختیار اصلا چی بخبره знаю جهان بختیار جمشید بختیار جمشید یکی ندونم شاید که دونن برای که بختیار از هم چی بخبر است سوال همین است که در سال 2020 21 یا پیشتر نه تنها یعنی هر سال عوض میشود نه بختیار شاید که دونن برای که بسیار از مثلا شناسایی که در فاکولته حقوق شناسی تحصیل میکنن در سالی که ما داخل میشدیم سال 2011 با دانشگاه اون وقتا یک 10,000 تومان بود اگر خطا نکنم میتونه در سطری پویسک نویسید بختیار جمشید انگلیسی بله به احسان لوچه احسان بهترش احسان نه با احسان زنگ میزنیم احسانی خوشبخت حرفی هی توجیکی احسان نبرم کلاویتوری از جنه داریم
نه من گنده بزی میشن 1 میلیون نه که برای چی؟ برای که سخنگوی کد معارف یکان تا از مرکز تست نیستش مودا نه متاسفانه аз факултаи оз ма як бор контактомо бидам ман ба ёдам биёяд ки ман ба ки занг зада метавонам бинах ман гуфтам бухона шумо негуфтем инҷа так ки буд дар факултаи ҳуқуқшуносӣ биёнем эҳсон хубтар абдусаттор яке аз дӯстамон тамос мегирам абдусаттор ике яке аз дӯстонам аст личный нест чӣ хел личный шахсият нест не абдусаттор салом алейкум мо дар пахши мустақимем овозите дар балангӯяк мондагия дар пеши ҳама мо дар як бозии иштирок кардастем маблағи шаҳрномаи солонаи ихтисоси ҳуқуқшуносӣ дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар соли 2020-2021 чанд сомонӣ аст фақат вақт мо 40 сония аст тезтар тақрибан 18,000 сомон 19,000 сомон аст 18,000 сомон 19 18 чанд аниқша намедонам мумкин 18,300 бошад мумкин 18,300 болотар 18 чанд бо камтар болотар будааст мумкин 18,400 тамом раҳмати калон абдусаттор 18,400 сомонӣ бале 18,400 аст бо ёрдами ҳамамон бале ва ин дуруст дуруст аст бовар кунед қадар вақте ки дуруст гуфтам дидин ки охирон чи алло ошно саволи сеюм як нафар тоҷикро муаррифгари фарҳанг пайвандгари дилҳо ва мубаллиғи фарҳанги тоҷик миёни форсизабонон мешиносанд ин нафар аккос адиб ва рӯзноманигори тоҷик аст ки соли 1995 кушта шуд кист вай рӯзноманигор аст адиб аст аккос аст яъне суратгир мо якта соли суратгир дорем 1995 мо пештар метавонем ки масалан ақаллан ма фикр кунам ки ки аст масалан ма барои шумо афарди аст не 95 неохнед вай суратгир буд асосан дар адабиёт ва санъат газета дар рӯзномаи камсомони тоҷикистон кор кардагиаст номша ман намегӯ вай бисёр ба Эрон Афғонистон сафар мекард фарҳанги моро уҷуда мешиносонд ва айвайро иҷуда мешиносонд масалан яке аз нафарое ки дар соли 95 вай овард сатора овард консерт монд дар солҳои ҷанг гугуша дар тоҷикистон ҳамон нафар шиносондагия якта дар телевизиони тоҷикистон якта барнома дошт номаш ситораҳои шарқ ки ҳар шабе ки ҳамон пахш мешуд дар душанбе мегӯян одам намемонд ҳама мерафтан тамошо мекарданд шахсияти маъруф соли таваллуд вай дар 12 декабри соли 95 дар ҷазира паронда ба бахтовар тамос мегирем бё ма занг занам бахтовари ҷамшид барем ки он кас бо ба журналистон наздиктарам ба ғайри бахтовар ягон журналист намешиносед мешиносам лекин камтар сол хӯрда бошад айвазбари фарҳанг ягон кас нест ай иттифоқи нависандагон ягон кас нест аз матбуот ягон нафар нест супон аки супон ҷалил бале супони ҷалил супон ҷалил садаш хуб тамос мегирам ма телефонама иваз кардам аз ҳамин ҳисоб рақамо бисёраш кимчихи вай мешам пайваст шудаган телефон 25 50 сония вақт дорем 50 сония вақт дорем савол те фарҳанг маърифгари фарҳанг монҷо фарҳанг алло аки супон салом алейкум мо дар пахши мустақимем дар як бозӣ ман надонистам ки дигар ба ки тамос гирам барои ки шумо ҳама чия медонед мо 40 сония вақт дорем як нафар тоҷик муаррифгари фарҳанги пайвандгари дилҳо ва мубаллиғи фарҳанги тоҷик ҳама аккос аст форсизабон аст ина ҳамаи форсизабонҳо мешиносанд адиб аст ва рӯзноманигори тоҷик аст ки соли 1995 кушта шудааст дар донишгоҳи миллӣ дар ҷазира кушта шуда
олимпур номашон Муҳиддин Олимпур сурат. ташаккур аксубон ҳазор сипос дан мо медонам ба китоб озгирам барои ки сипон ҷавиза тамай алло ошно толори матбуоти давраи китобхонаи миллии тоҷикистон дар чандум ошёна ҷойгир аст толори толори матбуоти давраи китобхонаи миллии тоҷикистон ба китобхона рафтам ба китобхона ман аслан ки акнун ҳисоби кор бисёр аст ман наметавонам ба китобхона рафта манам бояд ки тамошобиноам дуруст фаҳманд лекин бачаҳо медонанд рафт дар болои оз ман дар болои мизи корим масалан ду китоб аст ки уна барои реклама не барои хондан воқеан мо барнома дорем барномаи қиссаҳо ҳозир мо аз китоби устод Юсуф Акобиров романи Норака пешниҳоди шунавандаҳо кард пеш аз ин мо як танур кулча аз устод Абдурауф Муродиев пешниҳод карда будем китобҳои хондаи ман бисёранд масалан сар карда аз ҳамун чизҳои бигем ба забони русӣ банали аз ҳамун ки ҳама хондагиан ба кадом ҳисоб банали барои ки ҳама хондагиан ёддоштҳои Садриддин Айнӣ масалан то устод Ато Ҳамдон масалан дигар нависандаҳо ман бисёр дӯст медорам ман фикр мекунам ки аз ҳама нависандаҳои дӯстдоштатарини ман дар адабиёти тоҷик дар адабиёти муосир ин устод Ато Ҳамдон аст ман бисёр китобошона дӯст медорам хонданшона масалан ва мехонам ман китобошона Сабрина Назри медонад Сабрина Назри не Сабрина Назри наметавонад дониста Меҳрангез Туразода шояд донад. Меҳрангез Туразода. Аз плюс? Не, Меҳрангез телевизиони Тоҷикистон. Ҳамранги шумо вақтовар. Не бо ма овай вазиртара. Сафар Муҳаммад. Не, Сафар Муҳаммад дониста наметавонад. Умуман шояд донад, лекин Сафар Муҳаммад масалан аз паси эҷод ки аст, он қадар шояд ба китобхона шавқу ниёзам надорад. дар корзинаи мо Фотима Машраб гуфта буд ки ман фақат китоб мехонам. дар ҳолати санҷиш аст Фотима Машраб барои қарор намешавад. Ки метавонад доништа? Подсказка. Гӯшонам. Ягон одами китобхона медонед ки ҳар рӯз китобхона равад. Чи аст савол? Толори матбуоти давраи китобхонаи миллии тоҷикистон дар чандум? Не, Зеваров наметавонад. Дилшод Болтаев. Бед ман тамос мегирам, як аз донишҷӯ. Анди ман кам намедонам. Ман гарантия. Гарантия. Мумкин Эҳсони хушбахт будам. Эҳсони хушбахт ана. Ки вай марда кори илмӣ кардагия. Рафтаги астана. Агар нарафтам шумо медонед ганда айб мешавад. Агар бун надорам. Кори илмӣ карди вақте ки китобхона. Нёз меёбам. Фикрам 1 миллион та. Медонед ира донишҷӯ, да, як донишҷӯро пурсидан дар кор астам, ман фикр мекунам. Шумо ҳамроҳи донишҷӯ кор мекунед дар ҳамсадо? Рафтома доред, ҳамкорӣ доред? Бачаҳо ҳастанд, масалан мебиёнд мераванд. Масалан ки? Бисёр ман донишҷӯро ҳамашон номошон дар ёдам гирифта наметавонам. Ҳамашон дар умум донишҷӯ мегӯянд шумо? Дар умум ҳамаш донишҷӯ. Масалан меоянд барои масалан вай практика гузаштани дигар корашон. Ширин. Ширин? Ширин бисёр оҳиста суҳбат мекунад. Агар Ширинро пурсида фиктам ки то заводит мешавад ки ман инҷо сикум вақт дорем. Барам қадар риск кардан дар кор нест. Шаҳноз Комилзода. Шаҳноз Комилзода. Бале. Телевизиони Бритиш Иран Интернешнл. Мебинем. Журналисти нағзан. Апи Шаҳноз, салом алейкум. Овози шумо дар балангӯяк. Мо дар як квест бозӣ кардастем. Шумо дар пахши мустақимен. Толори матбуоти давраи китобхонаи миллии Тоҷикистон дар чандум ошёна ҷойгир аст. Мо 30 сония вақт дорем. Толори чӣ? Матбуоти давраи китобхонаи миллии Тоҷикистон дар чандум ошёнаи китобхонаи миллии Тоҷикистон ҷойгир аст. Вай хел чизам доштаст толор. Боямам мислам куҷа хел толорам доштаст. Апай Шаҳноз, газета матбуот. Чандум ошёна ба? Дар китобхонаи миллионе ки дар Маҷлис Сомониён аст? Бале. Намедонам, мумкин дар чорум бошад. Чорум. ҷавоба қабул мекунед? Тамом қабул мекунем. Хайр. Раҳмати калонат Шаҳноз. Саломат бошед. Чорум ошёна. Чорум ошёна. Дуруст. Дуруст? Дуруст.
دیدین ما یک ساعت سوال کردیم ممکن در چهارم باشه الو آشنا سوال پنجم چند فایز بودجه جمهوری تاجیکستان از حساب انداز است؟ جوابم خیلی میشه زیاده است چند فایز جمهوری تاجیکستان از حساب انداز است؟ صافی میدونم نه صافی نمیدونم وای بخوابتش شبنم سوره نمیشه نمیدونم نه شبنم سوره نمیدونم عمر چیکار باید ها نه ما باید هم زد کی میدوند برام قدر کی این کس اکی عمر سلام علیکم ما در پخش مستقیم در یک کویست همگی 30 ثانیه وقت داریم چند فایز بودجه جمهوری تاجیکستان از حساب انداز است زیاده از چند فایز زیاده از 80 فایز بودجه جمهوری تاجیکستان از حساب انداز است نه بله تشکر زیاد کورا کردیم درست است این کس بوغالتری ما است بوغالتری راجع هم صدا برای این قدر ما باوری داشتم برای که بسیار شخصی با اگر نمیدونست اکور میرفتم اگر نمیدونست از کار الو آشنا خب ما چی بگیم و 10 سکند فقط از شما گرفتیم 50 سکند 5 سوال شو رفت و شما ولی سوالا کمتر مشکلتر بودن نه برای اینکه مثلا از حسابی نفری که حتی نمیدونی که با کی تماس گیری مثلا حتی مسئله کتابخانه ملی بسیار مشکل بود برای اینکه واقعا مثلا امروز پس از آنی که مثلا آزمون فروغ حساب دانایی شد من این چیز حتما میخوام قید کنم برای اینکه در حقیقت استعدادایی که ما پیدا کردیم در اونجا هر باری که برنامه نشر میشد طریق تمام تلویزیون ها ما حتما در همراهی با عائله تماشا میکردیم و همه وقت در همراهی با عائله واقعا در حیرت میافتادیم و در آرزوی او بودیم که واقعا برای فنهای دقیق ریاضی چنین بگیم که یک آزمون برگزار شود و بچه‌هایی که مثلا از حساب ریاضی و مثلا فنهای دقیق بسیار شوق دارند اونها هم جلب کرده شوند و امروز در پیامشون از سازمان صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم علی رحمان گفتند که واقعا چنین آزمون باید که برگزار کرده شود در برابر اونی که آزمون فروغ حسابی دانایی باز هم رونق داده میشود مثلا پیش برده میشود باز دیگر آزمون هم برگزار میگردد و سپاس برای شما بچه‌ها ما بسیار تماشا میکنم برنامه شما در سامانه‌های اجتماعی بسیار نغز است شما بریدین مبارک شما تشکر بختوار تشکر شما با سوینیری پرستیجی و سرتیفیکات برای $5000 5000 یورو $5000 تمام تشکر